Cuma di Fibro, kerja mutip nam ta kubar like kam ki ba pelaj lembaga nega General Administration Department. Tekidon ki kam ki pelaj apo ka Mekle House apo Velur bar apo Mekle House ko bare apo Guwahati nam ta khasi jentia ban garu. Tekidon ko masan teli ki pos baro. Tengen ya pej ya kanes ngap ha ngan batai detail ba ki bakwa ban apply. Tekine baro ki pos bisa ban apply online bej nama ka link ka ba apply ya ka DSC dan MPSC ki ju hi ka registration uju hi mdon kamre ban apply arsenation shu log in shu apply la long tapi hang ne kabalaj hang ne po velor kamut pa ka exam pitho aselong dah la pas plik trebres po velor hang ne ka de LDA com receptionist kawai room bearer com messenger artali kawai khasi kawai karo kamut ba po velor lightly ki kam artalin ta khasi jentia kawai nam ta garo kategori te kelas dit kan de khar praterik Oktober arja arpsa te gi kwa on apply selek kaloi te nam ta kan ngal awat detail bha ngal awat pania klem UAA klem IAA re po website mdon era don mitang ne te habai de bar ka qualification mo yu don gi bakwa ban tip te ka qualification nam ta ginen mar ba ka de gini la ha ba ka grade 3 dengan bakla LDA te kan de be class 10 pass sejero 10 na 12 be kum ta hi ke sim nam ta LDA room bearers ngam ratib ha dama kan de kelas 10 ane kelas 8 sejrong hi room bearer te tang andala pandap in satip marba khem don hanong nor detail ki ban batai bene ha phangine ta kadau ngai le ban pensai ki ba kwa ban tip mo te kelas dit ka dekat prater Oktober arja arsa te kam ki bala po Mekle House hapo Guwahati pada te kini don artali tangjong ki khasi sudah pion bat cleaner te kinero kidi grade 4 te grade 4 nam ta pion cleaner kai kishim be class 6 sejrong ma class 6 age sejrong ni kila ban apply te la rapi biang kata qualification pila ban apply online limba kaneka website makerecruitment.nic.in kumbang adap ong ba da pila dap ban apply gi kam gi balaj limba ka DSC kano ka DSC ru pila ban apply ginero should log in ben apply siu pisa la long te kelas date ke dekat praterik Oktober te salen akloi te yekito ki bakwa bangan pin apply manga pin submit wat ladang ngabun kamru ngan yele ban pin apply tamba wanam up pada yang ada pila hi ban let apply support kan ane apply hi de lade pila ban apply te don bakwa ban pin apply na kali ngajonga te sependap ye ka Google form apo ka description ngan bu Google form sependap ye ka Google form ngan sim live po tingka nomor bun kam hamta dengan sim live po tingka ya kibala dep registration mar kiba dep registration DSC MPSC ngan sim live po tingka but san po tingka ya kiba kibompat dep register lande kibompat dep register ya di apo DSC MPSC gitu kibompat pendap te gitu ngan sim san po tingka te bilan pendap apo kalis te lada piklohin lade pila ban lej hi sepo dukan kisai bar ban pa apply lada pikhem lapor pijenga ying pemlaj por ban lej ban apply te pila an pandap ka form ngan sa shu message manga iwe kat bangala e tamba wanom up pada nga dengan yelek kat bala ban pen kloi kat kawangala ngan yarap ya ki bakwa bahagian pa pen apply lingba nakaleng ka jonga te sa pandap ya ka Google form ngan saya lek ban pen apply hamta mi ki ba ada ban register lupan le ka kloi ba kam tang hapo san minute ngan ada ban pen apply nam ta gini post etang gini ki jing betip flash one